Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikanbiag ita ket impatulod ni pagayam Amayla iti Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sekreto ti pannakiayan-ayat ko kini Lloyd. Saan nga iso ti kayat da manang kananang ko? Ngem saan ang nagnanayo na palimed ti amin. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam Amayla. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, kunak man no awan ti boyfriend dayjay Amayla. Kat awan mat. Ada nakakita kan kwa na ijay Santiago. Ada kakuykuyog na. Anya, kat amom no asino ti kadwana? Asino? Dayjay Aloyd. Anya, kunakmat ngamin kan kananang. Nabayag nga ilimlimod na ti relasyon da. Ay, na yan dayjay akapsat mo. Saan na ngamin ama sinaan dayjay alalaki? May mayat ngamin. No palubusan yun amapan ija Manila. Sige, takasari itaktuman ni Mayla inton sumagpay. No denggan na kayo Sugsugsugan samot ngamin dayjay alalaki. Asaan na tayo adenggan? Nanang, ipadas mo man day ti ginatang ko a blouse mo. Asino ti kaduam anapan ni Jay Santiago. Jagayam ko. Asino agayem mo. Ni Linda. Ay, agul-ulbod ka, Mayla. Nanang. Dayjay Aloyd ti kaduam man niya. Ha? Iso ka day ti kaayan-ayat mo. Nanang. Ha? Apay adayjay pay alalaki, ha? Nanang, pangaasiyo. Nahustuhan akon iti edad. Damat karbangak ngagdesisyon. Ay, nagado dita alalaki. Apay ani pay Lloyd, Kan anya tinaramid yo ijay Santiago. Nanang. Ha? Anya kalakip din aya anak ko. Iti day ta akinapintas mo. Di ka man la makapili diti sa balay. Nagadumat na ta tumtumaram nga agas? Wan nga rod, isumatin resita ti doktor. Kaya't mo asawan, ni Mayla tinang ipadoktor kan ka? Wan, adda ngamin tinalay nga doktor ija iti sakit ko. Swerte ka kini Mayla, paring Lloyd. Pagasan na ka pa Mababay nak nga rod kan ko pare. Ala, agpaimbag ka nga rod. Tani, kasta unay ti panangasikasukan ka ti girlfriend mo. Nanang, nakasaritam kadimot lang ni Mayla? Ay, wan. Inungta. Iso ang nagsangay. Rumbang lang, mabit lang, Tagumatangak man iti ipagpagatang ni tatang mo nga agas iti rayuman, At damat sweldo ni Mayla. Iso kumamot ka na ati gumatang. Amo na mati kasapulan ni tatang yaw. Masapul aya nga ibagak pailaan. Nagdakkel ti sweldo na. Sulsulwan na lang ti sweldo na. Uray di agas lakuman ni tatang tigatangan na. Ay kat, bye-bye amon Ala, bantaya kung dagita pinalengkem nanang. Tagumatang kan iti agas ni tatang dita parmasya. Kitaan Mayla, dakkel ti nagbaliwan ti salunat ko. Sipod na panak nagpa-doktor. Wan iso nga ituloy mo lata ti agtumar iti agas mo. Agyaman akin ka Mayla. Nga oray ado ti kontra iti relasyon ta. Ilablaban naklat ta.
Si kakit dimat. Ipagarup ko asaan ako na maimbagan iti sakit ko iti ko dilakimpet kanyak. Umimbag tumit laang. Basta di mo liwayan ti agtumar. Mayla, Kayat ko, ilaban ta ti ayan-ayat ta, Lloyd. Mayla, nakasagana ka sumango iti pamilyam. Ipanagnak ko ti kinapudnok ken ka. Lloyd, Ay ayatan ka unay-unay, Mayla. Oh, sige. Pagtutungtungan tayo ti may papan iti reunion tayo. Tatang, nanang, anya ti makunayo? No siya lamay sa. Nasaya at mat no dito'y balay ti pakaangayan na tanalawa mo ti paraangan. Awen tanalawa mo't to'y balay tayo. May tikas to'y nga ramidan tayo. Tamakita tayo dagiti kakabagyan tayo. kanyam amok tumaten ati boyfriend ko. Anya! Mayla, pangaasim. No dayjay tupay la alalaki tiyam ammom. Saanan? Saan ka kumamot akasta? Di kay agrekyar. Sobra ka matan manang. Apay, nagwapo ayan ti asawam, kat saan mat? Anya? Magtal na kayaw. Pagsartengam nga agsaw day ta babae tatang. Kat no jay boyfriend na kat adama kaakara sakit na. Manang, saan kumamot akasta? Apay, tikunam, malapdan nak nga agsaw. Tikunam, Jack ammo anapan mo impadoktor ni Lloyd ijay Santiago. Anya. Day tatipod no, nanang. Tatang. Di mo pa'y maitured ang maigatangan ni tatang iti agas? Angam dayjay alalaki? Paggasgastusam iti agas kan pagpadoktor na? Wanya, naimbag ka na talaga? Wen, saan da ko ni adaywan dagiti tattao? Awanan ti kaddil dito ko dil ko. Napigsa nga raw dagiti agas at inumar mo. Wen gayam, mabali na ko niya agbyag iti normal. Makabiro kakmatan iti trabaho. Ket, anya ti plano mita? Agtrabaho ag gayam. Agurno nga iti kwarta. Tay kalaysak ni Mayla. Uy, nasaya tayo ta planom, Lloyd. Wen Lloyd, nasaya at no agurnong ta, para iti masakbayan ta. Agtrabaho ak dito eh. Agtrabaho akmat ijay Manila. Ngamin, ad-ado ti opportunity ijay. Wen Mayla, ipanagnig ta kadagiti tattao. Asaan da ta mapagsina. Lakay, anya ti makunam. Palubusan ta ka din ni Maylang agpamanila. Awan ton ti kadwata dito'y balay. Ay, pampanunutak anasaysaya at matkit din no agpamanila. Tapno maya dayo iti dayjay aloyd. Uray an no surutin la tamot ni Lloyd ije Manila. Sa bagay matkit di saan mo't siguro ang makasurot? Taan nurid no right dayjay aloyd. Agpatinggalatan dito'y dayjay atao. Ay, di mo matagibas siton jay tao. Bakit? Pudno mo't ibagbagak. Awan, tinasaya at amaaramid na. Makigap-gapas kun agbilaglaang iti irek di takalkalsada ti ammuna. Anya? Din to tanimay lang nga anak ta. Nakagraduar iti kurso na. Nala, palubusan ta nga ro ti anak ta. Tamapan agbirok iti pagtrabahuan na. Di ka kumapalubusan ka ni nanang mo nga umadayaw, Mayla. Nakapangedeng akong tatang. Nakarubuhat akon. Lapdandak ka di pa'y laang. Iso nga ro ti kunakmat ka ni nanang mo. Adan nakasagana a pagtrabaho ak ije Manila, tatang. Dakkel ti sweldo. Iso adidak ko man lapdan. Alang nga ron. Pakamuan da kaming tumot akan ni nanang mo.
no kasano kan tumutin iji Manila. Wen gayam tatang. Saan akon makiriunyon. Ngamin, di matla kayat damanang kananang nga itugot ko ni Lloyd. Ala, makamo ka. Desisyon mo dayta, anak ko. Uy, dakkel ti sweldo mita Wen, ado nga minti overtime ko, gayam. Agpainom ka nga ro din Wala. Ijay bidyok yan yam amok. Sa dino dayta? Ijay sentro. Kan adanam amok at chicks ijay kat. Os? Wen, nagpintas si ka. Bicolana. Ha? Ang kasano nga ni Mayla? At damot ijay Manila. Amo na pa'y ayataramedak. Anya? Ay, unay mo't daytan a video yan. Ay, sana makaturog da tao. Ay nananang, may mayat no ireklamo langan ija barangay hall. Ay, win nga road. Ay, sapay nakapigpig sa. Ay, nanang, amo ka din ni Mayla ti aramidan jay boyfriend na? Nga, anya. Kat no adda nakitak akatib table na di ta video kyan. Anya, agtrab-trabaho di ta. Wala nang, amok, ta siyak ti mang man-manicure kadag iti babae di ta. Hay, adda pa'y is-istoryaan da kanyak Anya da ita, anak ko. Iyaw-awid ka nun ni Lloyd jay Bicolana. Napintas ngamin day jay kat. Ay, nagalasan day jay alalaki. Wen nga ron nanang. Iso nga ibagaktukan ni Mayla inton agbakasyon. Muna ako niya gawid, gayam. Nagsaba ka matang nga gawid? At da ngamin di terwar ni Mary Ann. Ha? Ni Bicolana? Wen, inuroray nak gayam. Ala ka. Oh, apay manan? Kasano numaaman ni Mayla? Bay-bay am da dya babae. Kan masadutak mo tin amang kontak iti cellphone na. Anya? Ala, inakon. Kusilapan nakday jay, no pagurayak iti mabayag. Naglukon day dya atao. Day, kagap-gapom lang di tabang kagngam agong ungat ka. Nakita gayam ni Lloyd. Nakakitaam. Di ta kalsada. Ket adda kahul-holding hands na a babae. Ay, nukasta. Podno ti ibagbagada nga adda sa bali anobya na. Di na sayaat. Tapno agwinnas wasdan ka ni Mayla. Saan gayam ang mapagtalkan dayjay a tao? Ay, ano ni Mary Ann mo? Mabit lang. Kasarsaritan na lang tayo manager ta. Tapay? Iyawid kon pare. Anya? Kayat na ti sumurot kanyak di iyawid kon. Siya man ti madandanagan. Taapay manan. At da nga rodan girlfriend mo. Ngam awan ditoy pare. Danag mon aya. Mayla. Oh, apay akas taonay tikigtot mo ang nakakita kanya, Lloyd. Babes, yung pinapakuha ko sa'yo, akin na. Anya ti kayat asawan da ito, Lloyd. Babes, ang tagal naman. Awanan kay timbain, Lloyd. Mayla, agpalawagak. Mayla, please. Adaywanak! Linukulak lang, Lloyd. Linukulak! Parbangon asimbangpot ka. Wan manang. Diyak amo nga gawid ka. Kaya't ko lang ang asorpresahan ni Lloyd. Kat anya?
Napanak nakakapod na ti atap ko. At day kabkabalay na ang babae. Ay. Ibagak kumadaytakan ka, idi pay laeng. Ang kunak, anasaysaya at no sikan amis mo ti makapanagnak. Iso aday ta. Nasayat mo, tanakitam amis mo. Saan ka pumanaw dito balayo? Aging gaasaan ka makasarita, Mayla. Pinarwardak dagiti naganak ko. Tapno pagawidan kan. Tani agarbisan. Ngam di ka matla pumanawan. Pakawanan nak, Mayla. Si Katay ayatag. Patyan ka kadipay iti day tanga ibagbagam, Lloyd. Inyawid mo jay babaim. Agdenden na kayo pa yan. Pakawanan nak. Ngamin. Awan kay di ka sapulan ka. Anya? Nyum itatadagan. Isina ko ni Mary Ann. Pumanaw kan, Lloyd. Mayla. Pumanaw kan! Si kamot latin ang dadaol iti relasyon ta. Nagtalakakan ka. Imadayo ang gapo iti plano tang agurnong para iti panagkalay sa ta. Ngamanya tinaramid mo. Nakirelasyon kay iti sabali a babae. Iso a pumanaw kan, Lloyd. Pumanaw kan! Nagsubliak iti Manila, Mr. Lonely. Gapo takayat ko ti makalipat. Nadamag ko ang nagsinan da Lloyd ken ti girlfriend na. Ket urayin na ti panagsubli. Damagak man kan ka ita. Rumbang kadipay nga ikak iti may sagundaway ni Lloyd. Kalpasan ti naramid na kanya. Tuy pagayam mo, Mayla. Agyaman kami mat pagamamayla iti panangipatulod mo iti kapadasan. No sakla amaysa, makunak, nga awan ti utang anay baganakam ni Lloyd. Pinapaagasam, ngam idipimanaw ka, tapno manggel, insukat na kamat iti sabali a babae. Makunak asaan ang mapagtalkan ni Lloyd. Saan ang maikari itinapudno a panagayat mo? Adupay, tilalaki dita ang mas nasaysayaat ngem ni Lloyd. Ngem ti desisyon, at dalatagan ka, pagayam ko. Bueno papagayam, yung kay nangagan, ti panakay-drama, ti pakasaritaan, ngayon patulod, ni pagayam ang Mayla, ti Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti mat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag na oras kada kayo amin.